Sekarang nak ajar ZView Wi-Fi. ZView Wi-Fi punya printer macam mana guna PC. Mari sambung dah. Step 1, you mesti mau siap sambung current electric punya kabel, lepas tu dengan USB kabel. USB kabel sambung printer dengan PC. Sudah sambung, lepas tu on printer. Sudah on printer, masuk ke tas. Sudah masuk ke tas, nanti saya akan send ini bagi you. Lepas tu you download ini. So sudah download ini, boleh guna ini, mari connect router. Sudah download, lepas tu you masuk di akaun ini macam. So step 1, you yang ini you pilih USB, lepas tu sini pilih post 80. Lepas tu tekan bagi advanced. So sudah tekan bagi advanced, lepas tu you boleh tengok yang ini ada setnet. So tekan masuk ini setnet lah. So sudah tukar setnet, ini tempat bagi you tukar printer punya IP. So printer IP you mau macam mana kenapa mau tukar? Printer punya IP mesti mau dengan router IP. So sekarang aja macam mana step check router IP lah. So you boleh masuk bagi you punya phone sana, lepas tu masuk you punya Wi-Fi. Lepas tu tengok you punya router IP dia apa. Contoh you punya IP, router IP 192.168.1.4. So ini router IP lah. So printer punya IP tepan 3, 192.168.1. Mesti mau printer tepan IP dengan router tepan IP 3 sama. Lepas tu belakang tak sama. So belakang you boleh tukar bagi 3x1 atau 3x2. Okay. So saya sini sudah tukar lah. 192.168.1 belakang tukar bagi 3x1. So sudah tukar. Lepas tu yang ini tempat bagi you masuk you punya Wi-Fi punya nama dengan Wi-Fi password. Ingat Wi-Fi nama mesti mau ikut you sini connect dia tempat sama. Kalau tak sama dia tak boleh punya. Kalau dia sana ada tulis 2x4, you mesti mau tulis 2x4. Faham? Lepas tu paling baik guna 2x4 mari connect. Jangan guna 5G lah. Sudah connect, sudah isi, sudah masuk password. Lepas tu tekan set O. So sudah tekan set O, you boleh tengok. Kalau printer ada keluar satu kertas, ini macam sudah connect successful. So you boleh tengok itu kertas lah. Ada you punya Wi-Fi nama, lepas tu IP dia pun akan sudah tukar bagi tadi tukar punya IP. Ini macam guna PC connect router sahaja.